Juraj Gospodnetić je Hrvat, katolik koji je postao svećenikom. On je 27.7. prvo osamaren. Magareći Samar su stavili na njega pa jahali, pa ga onda na ražnju pekli dok mu je to majka gledala. To je činio Brana Bogunović, čovjek koji se falio da je 99 Hrvata zaklao svojom rukom. Njegovo ime i prezime je na spomeniku ustanicima u Srbu. 76. godine, 30. godišnjica smrti Draže Mihajlovića. U Čikagu četnička organizacija izdaje knjigu tim povodom koja se zove Knjiga sjećanja. Gdje prvo se sprdaju sa Hrvatima. Kažu, vi Hrvati slavite dan ustanka 27.7. A u tom ustanku nijedan Hrvat nije sudjelovao. A onda je druga sprdnja su komunisti. A kaže, a vi komunisti. I srpski komunisti i hrvatski. Od 7-8 vođa ili vojvoda ustanka nijedan nije komunist, nego su svi četničke provenijencije. Pa ih navodi da je Petrovac napao četnički vojvoda Mane Rokvić. Nakon Petrovca napao je Oštrelj i Drvar. Da je Grahovo napao i zauzeo, čak su toliko iskreni da ne pričaju kako su oslobodili, nego da je Grahovo napao i zauzeo ovaj malo prije spomenuti Brana Bogunović. Da je Gračac napao i zauzeo Srbin, četnik Dane Stanistavljević Cicvara. Da je u tom ustanku, da su 3 vođe ustanka bili 2 igumana, iguman Nikonor Kalik i Savatije Mazibrada i pravo sve sam naučio, pa zato, je li mi to Bog dao ili Sotona dala, nije bitno, to njih muči, to njih